kenceng meneng, Jong. Maga pak ular. Apa gelak kau berang? Magi tak tedung jam segini. Pola cek ki gentarna gelu pak ular ya. Agak curhat ada bareng apa? Ul, apa ke bola aja ul? Kakek, Bas. Apa ke bola aja deh? Ada ya tepan ngebus ah. Ayo tojok dulu. Ul. Pak Ul. Ul. Pola keng kopok kakek ul. Orang lo kolok tak san nyaut sekali. Ya, apa, Bas? Jong kok pulang depan ngebus ya, Bas. Sorry. Ya sabak habin jeul. Memberi kancana argei gelu. Coba fokus kemain sama lolo. Ya mangga, Bas. Maaf, Bas. Sering kumpulan teman seru ya tak kok lagi puro. Ya mar sabak habin jeria. Engkau tamu apa? Ya lah. Wis sabar kok. Sabak. Serbaan. Apa iya cong bang kok kenapa bi kakek kok datang denare? Ini mah kakek tahu ke urun. Nyoba kontak din ki puro. Jaringan nakare tengah bi kok coba sekolah ya terawian nih. Dari mah disebut. Terobosan ya terawin. Ya ada pada di sekapi, Bas. Gak ada Pak Sebusisi belakang. Masa ul? Cek di secora banyak anggota dia. Njok raka biasa. Oh deh. Ya rokok dulu. Kok kiburu lenang utang. Sini mah kau lenang utang. Rokok lah. Mau lenang tenang pikiran gitu. Taya. Demar. Biko kakek temu ul. Cek live ul. Kok lebih dina pengarah ntar kon manor gitu. Ntar pecet. Kerokok. Tahu nice baba. Cak biasan dan pasar tepak kosong bakong. Biasan gua ngada umpa dan det. Tete ada lah. Naik pasaan setia tak tepak kosong bakong. Ya tina ul. Cek pangeran sing ngatur kapi rezeki ul. Ya tina pesaper ul. Ya iya riang. Oh iya, kaki terusan gitu ul. Ya, kok cak tanya aki yo. Dek emang. Tolos. Astagfirullah. Engkau ul. Aslin kau tak setuju ul. Mun terusan do memeni waktu nadir ul. Beni waktu nada jadi bang. Terusan lagu nah. Bejendeng tedung ul. Jadi mah bedereng darusan bajana tedung bas. Lagun ro ul. Teng peduk. Teng marin sobu lagun ro. Ku tak ganggu kau orang daro. Cek bejendeng tedung daro. Ibni dak iya bas. Cak dengan ngacire lakerla anjuran. La boleh setelah bulan pasang. Dimake ul. Mun menurut hukum ul. Mai katon ngaji. Mun ganggu kau orang. Pada tak oleh ul. Ya bas. Makilah pendem menurut hukum re ngaci aganggu karing tedung tak oleh. Ya cak kotor sekali ngada. Ben boleh kan akal lo bas. Lebih penting kan tedung apa ring ngaci dia. Ya tenang mak wat ben orang ngaci jadi yang sedang kok ben kita ngaci kibat merwat jadi yang pola Roma kan ngidi ngagin apa pola ma oleh kencaran ben boleh orang cetedung jere keng tak ngala orok pola kentak itu ya kentak ngantok cekilanya laki orang sing ngaci mun menang ngantok bas engkau baik mak kau turing ngaci bajalin dua kau tak jaga Teti jalannya lagi ngaci. Oh iya tiul. Apa iya bas? Logika na baik. Mungkin pada banta ganggu. Ring ngaci ganggu kering tedung. Ring tedung pada ganggu kering ngaci. Udah iya, mun pada banta ganggu. Bener ki masuk akal tiul. Apa iya bas?
Berarti kakek ceria senyara kencereng ku ngiding akhirnya ngaci ceria ya. Asli, Lek.